Ato wa magana de shema munyina mu ha SOMPA 106.5 awia kontroba kasebo enie abrano aso sa mamrani amane yakwanso yedane yechire adema mo nam so masomo atibie na sekasebo isabaye woda Ajisa okwa abe fonchenta fidie no so na kwakenkan bi de boa aya www.sompaonline.com www.sompaonline.com ansam nyina yansam for panyiru akroche di akogu a wo banya be no wakenkan Facebook no so yodom live aya SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra ana YouTube no so yedamuo ama remfi say nyumako bi adaroma ana wanma so yasene 2074 near T74 watayechi ana SOMPA obi bars wano so nyame yadma 26 September ye maboboa no dome market enyasem ketwama na time heba me chansunie aya malaria fever dru wanmu nyina atayechi a ena wiabrei Yachana seba bakenkan semi ediamawo na nansem wo yede ba no ye tie SOMPA akwanhia bi esi ewo wasaheman empotem wo ma enipa be sensia ye kasai wato na ewa akwanhia kro na mu ebi esi ewo koforidua nyamekro bi enam so manipa baako atoya no wonse do Ayabako Upper West Region na waso na urika sembi akoso na assembly member ye ho na mabomu amane ye kwan a enam so mane basa Galamsey won sensem ya nam so aban kasa mafo wabekasa e de afa ho de wo se ne nyina da wie ye bebomu dewro e de ama ho Fix the Country Movement womo se nyame adom akose de ye de enim ya womo be yo ye kire e de ntia Sani ya ba no ma Ghana yensu ho beda wonti Pon katama so municipal assembly no womo de hye frenchim bi agwa kwamu a wababa hyase edijuma DVLA panyimfo so e de hye bi agwa kwamu na so no Committed Drivers Association womo se nya de obedi so ade hye ya womo ewo otini bi e kyerese aban ne meye womo moa esanse womo kwan atete apansam na Small Arms Commission anso de abaso no ma Ghana bambofo ba be ka bom woni a wokita tuo ni akodi a anamra kwaso no emra no bedi abai no aye na adwen so obehwe na tra kese ye no ewo Iran na besa bosome biense ne wode da bompo no etom no wasan ebia no na gbenyire won sansam no nipa beye 8000 meka say womo sanso aba womunchi Ebeka wermo yankrofo mama so de ka ho ana yaboaboa no ayede ebaba SOMPA 93.1 aya fidikasia Awa santamantem kropo kumase asantamantem kronwa no ayiko befa bi ewo 100.9 Adamfo radio ewo Paris France abochimemu wokwatakwa aya SOMPA 101.1 takrade aya 103.3 Tachuman 106.1 anafi sunyane aya SOMPA 98.9 enkranza 90.7 doma 101.3 aya mara fisa mankasimu so kingdom one more focus ye boy ebra wutie 106.1 ehonyina yatam kwakwanu ancestors awuto afiefie mu yadam nyina mu asedam ase ema modwumadwuma na yene yatena se enawiabrei abekenkan nsem no eyeme AKOSUA AGYEIWAA kwode boaten mene Oheneyere mame akua yeboa esia mabronya abrewatia enafe obaapa nana ya kechre Ebusi hofe yenji brani adojena nsam no sede sitie no yentimi endosodosomo emfa emamo na yehye nsam no se ede afri eye twifo atemokwa mensinimo ewatoye mantem na busia ensam afri wo ba no enye de wasahema potem wo abetodwa se nkwanhie biesi amanam so enipa be sensia watoto baha ya ogwa ya sabia a doctor fogira won so tenten ya wo praje won kra ede asi atiasefo asase so ama rehosem ba kokrampo apiem ni se abrantie bia wono afe na wawie senior high school yibi ya wo kwakope brebi abose be yo benya adwuma yo na wanya sika ede ato na brabo so no wafe mu ahwe ne nkwa ewo eye akwanhie yi mu yenkwa na danse ni trodo da ni kwotwe isi ane hwene santamo bro na ensam ne kwabagina na ni tua no emu ama ne bonkyire mu de asiase ya woto ema ne yen
When I mean I have SOMPA TV and after SOMPA FM for na accident we esi otufu atomokwa ha no say impeso abakwa friend say tufu hima so erikọ tongo krum hono mo na accident we esi na kia wolodu blocks free tufu ntafra so na chese odi nene akire mu wo asa hima so de tongo krum hono mo no o fairly break ekwan no so ekwan bi ahwene aba kwan so enye kura na enu na chese fairly break na popo kakrebo nene ma off nto te sign emro te sign say ekwan ne nye ntino kia no etumi dane ya na nipadudu a tomo kia no mu so nipa baako 7 kia ne dane no ye ni tinu etumi bu ya nipa baako etumi ko hye kia na ase kia ni tinu tumi beto no so a mini aba na ya were husem yi papa omo ka ho omo ye nsia no so no omo nyina eturi aye excavator bi mpo a ye adwuma kwa no so mpo na mko hu na be pagya kia no edi firi ho no mo na mini aba ma baako hye ase a amunu mo ho na adwumi to na nanom wanse do a ye fra police for mo ba ho no ma omo fa body na aso so mo prepare no so de ntempara mo so enim kire mo tufu pra so government hospital a baako ne de wodri ma akwa ya were husem tufu atomokwa ne mpeso aso ha no musem Wei eye arahosem ya esie ewo eye twifo atemokwa empotem ho ya enipensia ene na wono mo alodi blocks na ese blocks ru ane kurampo no ote truck ni mu bi ya wono mo ko mo ahudi ye tricycle bi yiniti ana se de omo fra na fidie tetafo ni bi moto yi bi ena panyan ekowie akire no na chese eni ayenyan ama nipa baako ahwe ne nkwa emunsem eni mu amanebo ena yamanebo fo a otonkra wo no wode edan ye ni na yeda so agina arahosem emu yebekwa kopiemu ewepoye mantemo kroba kwa ye friend nyamekrom ye no ewepoye mantemo anope ya yesinkwenhye bi nso esi a meka se nipa baako efemu ahwe ne nkwa na assembly member yo wo empotemo no mo ene SOMPA ka se di nkomo no chechem akwani ya fa so a sa arahosem esi ye wo chese taxi driver bi ena afei ka kese bi a na wo mo enam kwan so na jaje wudumi se wo mu di amika pa ye nam so ema wo mu di kobo ani ama meka se nipa baako ato ya nom ewo ensiedo na wo chese car ne registration number no eye Opel Astra B taxi ya ni registration number no eye GS 4492-Z ena afe Honda the Civic and also ni registration number no eye GL 5529-22 saka mienu ene kwehie mu a meka se nipa baako ahwe ne nkwa na assembly member eto aso chemu se anopa no onokwa no tin motorbike so ene woko na nka nyame nko a kono so oto ya no ewo nsiedo sanse taxi driver no sene no di speed enam kwa no so no na nya asem ke 20 baako no so ye se o so ebi kakra bia na je se wo mo e de abo ani a na akwakoya arahosem pa na nyamekrom electoral area assembly member honorable Enoch Boahin wone SOMPA ka se atwetwe nkomo ene o chechemu se we no akwakoya arahosem pa de ma de hye ya wone mo ewo nyamekrom na woto so chem se mpempe a ye ka se nipa baako a wo hwe ne nkwa ne de ye de no akwakope baabi akra no na afei mebre na so prepra emu odin ewo hono mu a meka so wo mo so akopie mu ewo St Joseph Hospital ye no ewo Kofoedu a wo mo wese wo mo ebegya yansa Yada kasiabada kwa kopiem wa Upper West Region. Na Ghana Immigration Service Officer Bia yesusuo sa wone Burkina Faso abambofo aka bomu na Burkina Bay national bia na won mo hwehwe no ne ho kani wom kwakere no enurata no ehun sensam asore pa ya nyasem ketoma na efiti enu enumrade ba no ade abusua na adaje ni poso ewo Upper West wono mo ebramentem wase esode ye ewo no mo achese enuabro ne maabro na achese emu asem no na akwakoyeten ade amabona na akoro ya asem ne si so no hamle ye no ewo Upper West Region ho anam so ama Hamle West Assembly member one wanyafo Mohammed Fatawu one nsɛmtrɔfo akasa ɛtrɔsɛ wɔhwɛsɛ ne asɛm no kora si ye no ano ɔba no na wɔnani akyerɛ mu ɛwɔ Cote d'Ivoire enti nandom kro ne mu wɔ ana wɔn kokɔ kye no ya kyerɛ sɛ obi nim baabi no mde ne kɔ wɔn mo kyerɛ sɛ ne kunu ayɛ wanted ya wada wanted list so a ya wɔn mu nya no nkye no enti no wɔn nim pɛfɛ sɛ wɔn nya kye wɔ ba ne pɛ ɛdere so pa so ne kunu no wɔn so bepie. They believe that these people sending the woman there, they are going to kill her. So because of that, unless they also get the immigration officer to also kill. And as we speak, the immigration officer is still at the custody of the immigration commander at their office there. And because of that, it resulted to one of our brother's wife also passing on this month. She
too, she was a BP patient. So she was there insulting the people, talking hard like that. So the people arise. So she just passed instantly there. I was your way, Hamle West Assembly member. One morning for Mohammed Fatau and not your turning Ghana Fay and a Ghana Immigration Service. One more Assasia, where you want to share Sonny Bena, Sassimi, Ombabakasa, Ete Afahu. Afei yinremu ewo Galamsey sensem ne ho ye no akwakoye owo hantankra ye free setentene ne ase Ghana Michael mu ampanyifo ahodo mo koba nyina da wo afem de sebe ya sa wo ha wese no obetimi etu ase empo ne se wantimi entu ase a obetimi asoso ano abra na senso besi nei no enya de a watimi edru sa botaye no ho aka ho bi ama Ghana fo dodo na no ese ye tena fofo ho ebeda ne ye kwaye na ba fine to da bi a wose oyi woni wonim so no ankasa ne to no wo sign no what dia ye ne na ye wa no wa ye ntene se Ghana ye tena se nom na ebe kakra ye kwakra nsuo e de free Burkina Faso anase amahodo ye no obobɔhye ne dia ene na yankase agegere da no nti no wono mamomani aye de akeka bi akira aban no ama ye kase ya aban no kasamafo yewura eye Felix kwachi ofosu wababonten e kire se nani so Ghana fo adwenkyere ene wonsusu ya ahodo ya wonom eyo ewo eye Galamsey no esu etuo ne so nento no aban no aye krado owa hofama se nketesi obesi no de abaso abone yem sebe ya emfie na ya Ghana fo de ahye ne nsa no won firi adwade so no na sabotaye no watimi edro ho ama Ghana ye koma etimi atoye yem. Government appreciates the genuine concern surrounding the issue of Galamsey. Because of the threat that it poses, it has naturally become an emotive subject. People are deeply concerned about it and they want urgent action. Government understands that fully, and such urgent action is underway. Let me indicate that on the matter of state of emergency, you are right. The president said that there are conventional approaches that are currently being deployed that he believes would help us achieve the objective of wiping out this canker once and for all. And that when it becomes necessary, a state of emergency may be declared. The reason being that a state of emergency is a pretty severe measure. I'm sure you are fully aware. Government Communication Minister Yewura Felix kwachi ofosu etwa so ekonenim ekyerese abaya de botechi no ebrebi bedro ebetimi ede aboba wono akase ne tuamu bi se na dankwa akufo do na MPP abaya eni chebi wotimi ebedi wadidie ewie ya wakwa akotena nchen no se ne Ghana fo esi super wonom no na wonyina wani tua bi ntin aban we se de waye krado se wonhwe ema niema ekoso e wona dankwa akufo do abreso no wono so entena ho. Previous government came under fierce criticism, and I did not mince any words. I see that you play a certain video of mine. I did not mince any words. Look, they deserved every condemnation that they got, because at a point it became obvious that there was governmental complicity. There were big people within the New Patriotic Party who were engaging in this. In fact, the point man that the president himself appointed, Professor Frimpong Party, produced a report which you discussed on this program extensively in the past. In fact, he is on tape and he is heard saying clearly that Galamsey had become a major source of funding for the New Patriotic Party. So it was obvious that the government of the day was unwilling, or at least was not as motivated enough. Nia yetini nken eyabanso for ya wono ekasa edema aban no Yewura Felix kwachi ofosu. Na yeda so agina Galamsey ehu ensensem emo eno enam so ama convener de ma fix the country movement no Yewura Oliver Baka Vomovo wababonte ade atodwa sesene niamasi ekwo ewo memu no ase aban no kra nya na dwen se oba betu Galamsey ase enti womo afato womo ho so emre bi atwam kra wono womo beye oye kire we no oye kire da fam kra de atia efom agudi etuo wona wotu fom agudi a womo eni tumkrata na womo se yensuosua ene yensase no watu ne din se vigil work na je se womo benante womo na sada no enya dia womo ebeda na Baka Vomo watu aso echem se nyame yadom akwase de ye di anim ya na womo ebeye sa vigil do womo benante afa kromu a na womo akasa e de afa Galamsey illegal mine no enwo ensem na watu aso echem se na de chie no eye adwoada eno no kra ye holiday ye nko ba bia eno so womo ebenante afa krom
na kyese wa wo pese wo de ho bebo wo mo no na wo de ho aba be ka wo ma ne ye wia na vigil kwasiada ne de eye anadwo na wo mo be nante wo mo na vigil ye tiase na wo se adwoada no wo mo be nante afọ kromu a di we wo mo nya bibia se bi o ye basabasa bi obia te se mre bi die si ye no wo me nante di e de afọ kromu na wo mo ma signs ese galamsey no e fom agudie to no e wo se aban no hwe e wo otimi etu ase wo ka asem we e wo eye na abefo tintafidie so ne ex one mo e na wo de sansemi ekoto udwa wo che Ghana for se e kwan bia ye befa so ne etu galamsey anase fom agudie ase no wo mo movement fix the country movement no wo behwe na wo mo aye adwumaden pa na wo mo etumi etu ase wo se aban ba ase obi aba wo ye na adwen so obetu ase kura no a wontimi entu ase wo se we no wo hu se eye wo hu asem ene hunamani asem we no wontimi mfa hunamani nko enkwa se wo kwa akotu galamsey ase esanse galamsey na ankasa gold no eye wo hu asem obi ekotu gold e wo nsuo mu a se bio ebi bi di kan eko hu nananom na wo makogu nsa e wo ase ansa kura na wotimi etu gold no ahwe ye akotu a ebetimi adwane agyaw enti no wo se gold tuo no eye wo hu asem enti yakase ebetu galamsey ase so a eye wo hu asem ene hunamani enti ye hunamani no ne de wo hu asem so e ka ho ne ye bom paye no beboa ama galamsey pese etu ase e wo memu no ase ebetumi ato a we fix the country convener wo mo penyi pa Oliver Baka vomo ono ene kansa asemi odman kwa nyansa ninim diemu no wo ye bibisa awade nsuo abatoto yahia hodo aso na nya no nkonkora wade baboa sane ye bayi akrom emu batumi atie omanfo benya nsupa nomwo na afenso so atumi aboa ma ne pedia no aye from abrebia na wo ba ma Ghana mu asane yensu wansu wane mu asem sitie no da achi asem nti drumra bia aya na mpanyifo kan se yensu ne yama ho ban yenhwa sane ye bayi ayansa se no basabasa na so nei no ye wo me aya hodo pi no a won ma nanan ahemfo bi awon ma tonton nsuo nsa ase no a ya yesisi dan ade asi susu apam nsuo no ade afifiri ho na pon katamaso municipal wono anana no fiada ye a chese twamu ensu pa kase ye nyasem keto mato ye nam so ama nkronkro wodo pipi na dodo no a ensu to yiri fa wonom ya chese womo no masase ye anam so ama kropon no assembly ne dia tudwa etrose nei se wo hwemu a twedi amponyansa ne nimdie mu onu nimdie ntia pa ye nam so a wo ma ensu badada kwanchan kurotia ani kuraja nam so nti se yankase nimdie ne nyansam ye adwene se ye bese de odoma nkoma no abo a anya de be ye wo kwan bia so nam so nti municipal assembly ye wo pon katamaso wo mo de mra ne baba hye won nsam na wonantem wonten so ahwese adan awodo stores awodo ye ni kwan sesi ba bia sie titiriw ano de atara ne hye kwakosi nsuo akwan mu nyina no won bedwiri ne nyina de atoagu na atumi ama kwan ama yensuwansuwa no atumi anya chazana ntampa na efrayi ebra panyipa ya wono ewo pon katamanso wono ya wosi aban wona mu onmonyafo sam wotete wona samtrofo edi ho nkomo no baba kire se we ye na ne suade hunu ne botaye kase pa sanse nei no kame ye se pon katamanso kura de ne kankan mu nipa pi no atonto nsuo nsase ama na okokura na wo pensuo ni ti ensuo na nafo ene de aka ho a wo hunu nam so nti no se won monto sa na mo no na won mo nyina mo na so kete anhwasa sa mara na betumi aye adwuma anhwa dachi bi o ma Ghana ene kuro na bakwasem eba yira ya nchirima yenya bi emfanse wo mu afeyenremu ewo asante mantem kropon kumasimo na otumfo se to abebie wote kra rekruwa ne branwo so ko sikadwa kofiru a ya de ne ya kasei wone na trankonwa nyina da ene asante man nyina da ene da kokomo ne nyina da ene se na bre watia na na konadu yi adom ya wono etoso miensa asante hima wokọ ne nananom ekura ewo breman no ene na amamre ne amane kwan so asra na no wobubu ye no esi se wo ye ne dotiye na efri anopaya eba no pani kwhwe menhyiafie enya sam keto abojare aye tuntum ena chese ededie ewo ho ne nyina ne se akonfo nananom ema ne mema afe nananom ehemfo ene timamfo dodo na no ena ato onsantene ya wo mo so ekwa akogya nana ekwan
yɛn na no ene nam so bodua sehene nana kwadwo ana ne brempon ya wono etoso mienu ene amamre ne amane kwan so no wono ena kyese eba tetentiri nimu a wo mo ena ede enwo ekoma otumfo anase wotimi ede so motumfo ene wone ne dom ato santen fefefe ede wani akire mu ewo bodware ewo eye manhia ekromu ho anase manhia fie ho ama wakoye no wase wono nko enwo a ekire sampa amamre ne amane kwan so eno ena ede na di pefe se wo mu ena eso motumfo sa kwan no so no wo mu ede aka wonom ho na yenkwai wa bra yamane bofo ya wonom ewo asante mantemo ene nana etwetwe enkomo no ene adodo na no ena wonom ekaye yenkwotie ebi emra sesia nana kwadwo anane brempon ya wotosomienu ye frem nana kwadwo anane brempon wotosomienu abodi asene nyeme ya agu aketetwe omu ni ade di aketetwe enwo ande gumu na ne nyina ne se abodi ase enwo na mede som sikadwa na na sabi eku sabi anya ado miwura e ma me da fomo ye de ne tompamu ne obaba apesiri firi ne akosi yawada na amafuo ka ne ade sabi eku sabi anya ado wo hene tenase anya no ne ye so de hwe na anim obudu ya nwi na kane asofo ahene agye no de asokane a ade ahwe otumfo anim ama wo de asiri pe ba bia obeko bia enu ntina ye ma amasote se ohene betenase obesiri pe ntimi mfa nwi mra mfa mesom ntimi som de na mede ba se abodi ase menwa mede som no mede ba me de asokane ade ahwe uranim ne pesire mu nyina enu ntina me ne abusuan ye nam sabi ebru sabi anya ado tete ho no na roba sam no na ni ho enti aketetwa de enu ana ya nananom ade asomo a besi na aketetwa eso yesesi ebru mfie be ahasa ne akire a da bia ye de ba ne ahwe wi ane asa ade akwa akosi ba bi esi enti no ana ye didi adwuma besi ne asante memu ha de sabi eku me ne pram so hene nkuto na ye de enwo som sikadwa na ye de asom bru mfie ahasa akikra Ewie ebusia bodi asehene nana kwadwo anane brempon ya wono etosomienu ena yene no ekobosa enkomo wesi amane boni bawa bedu ya wotonkra edema yen efra santemantemo ena eto nsem wesi so ede ema yen afeyen to so na yenremu ewo Committed Drivers Association wonom chairman ye kase ya no wogina homa no so yene no ekobo nkomo wo kyerese eyade a Driver and Vehicle Licensing Authority ye twa mutia efom DVLA no wonom hyehyɛ ye bi ya wode etudwa se ne efridwu ni mu a wonom edidi ahyenkafo no won wobo enyo so na adwumo hwe no eda yete edifreni wura no ye wura Charles danso wote yenka awie premto brekase so e wosompani yada wase se wakan ye ho leje osu omenu ya ba na pom tesai okropon kra ya wa hasenom na won so yankopon adom mo nkofo no eto da bia mu nimra so DVLA fo se wo mo de hyehyɛ bi ba na wonom aba beboa se be ya ekwan so kusakusa dwumedi ahodo ye wo sa hyenkafo di so no mo be di so ni nyina ne se fine bi wo ho a watwa ne ye chewa no na motua de ama wonom mo se mo nteme ho ase eya mpasa yo menu ya ba ye di ka ba menchi ona menchi asompa atiefo na menka ne se DVLA wa misquoted the whole country no emra no wa chia no na wa ye ne se ne be si ye ni emra so enye mra ne ye ni so ye bumra ye di mra ya no mra ya da mram what ya there ono DVLA no o ka se ye mu mra no atiche no atiche driver for ashekafo na so ye private me ade nyina no Mumisa DVLA say Revelation 158 no a okotu ade no every hona odidi no emra na tipia sab no say power to inspect, impound and prohibit the use of motor vehicle. tipia sab no what say power to inspect, impound, prohibit the use of motor vehicles. It can come run Kosia, the PNO at a Brahma DVLA fine of 225 cities, and they are and our status or yes, Adiano. Okia can not move Chroma because Yenimumra.
It Obeka obi anko he say mra ne say na kan no an so de ne bo so asem e no de di ni ope ye ma ye lawyer for a petition and the command transport minister honorable Bukari Lipe I say no na say ye no na DVLA it am chuna di nso one can tell the mra na wa ko tu na odi di ye no and mra be bia no ya kenkan a ko tu ye 1 regulation 158 1 2 3 4 5 no I can kind in ko si akira emra bia ma ne kwan so onye sport fine na mom ne emra ne kan ye emra ne se wo DVLA se obi de car ba ho na wo se car no se ho atechima wo inspect na car na nja impound the car no na ma ne nkoye wo di ase na brofo na om de to so se delinquency no delinquency charges no enye penalty o SOMPA FM enye a sport fine o enye penalty enye sport fine enye penalty say delinquency ni kire say o license wu na so wan koye da no ebe wu no na say na bi be ka ho a uko DVLA ya je delinquency anu ye penalty. This Abrafo no the dada shenka for there yes wati and the application transport ministry and the copy attorney general edi bia koma road safety for edi bia ma DVLA papa no ano and edi bia ma parliamentary select committee on transport mbacha wo ho and edi bia ma chief of staff say omo hwe no omo ma papa ni nyane a oye no na ba bia waje aduru bia no Tika waje free nkrofo ho nyina no on fund obi ade emfama no on fund obi ade emfama na yes ade efe be ne time yenim ne yegina so emra na ekuta yen yenim se ne etie wo road traffic act ni mu 204 and 683 ni ma be bia no ya hyehyɛ ese DVLA enye sport fire bia wo kwan so and wa fa protocol bia di wo machi na yesre ye wura Christian tete ye onu IGP asa ye panichao onimumra pa onimumra entirisa 158 no say bia aye no oversight ya on san ko back no omunko hwe na ne nkrofo edi DVLA chi no onko omo munjai enye sa na se ye wura court dem akakra be form e bi pra na e bi ana ne position agobo no yesre ne pa don chi ne ho mfiri ho na bira ho samba akokora wo mu ne se offenses se o makaka ene ade nyina ne se about 48 offenses o de baaye no o se bi wo ha we see Africa to which is true na we see Africa to one no na check say we see no anu se na mo de biribi a ye friend PBTS private testing stations no e de baaye no se DVLA mo na mo check na sa de ni nyina anye dai emfiri ho so abana be aduma papa kase sa de no be free way I don't know say so who sa no a impound the car no yes sa de no ansa na car na si kwan so wo de wo say impound the car no na mbom wo de ni sika onko say nkrofo ko ihele ewu wo de wo say mfa wo sika na wo ti asamba ko ewo mu kura ne say bia offense se da 5 no de bo shenkrafo no a so man tinga na ko ya jadie no ma dia no in the other so that is a 200 or 300 no back here and don't receipt to a home one more receipt to be our home naturally say wafako and wafa boys here come to no free say also that driver for the air for to say send you be back here abetia one more from abetia near rather so enwumre no numbo a ebo pemu a ye kase wo fidue ma hot bite ye be hye da nya bread ama na ye nya ne tie se mo atwere krata krampa ma attorney general ama mo kire se mo anhwe ye a mo be court enti se DVLA for no so mo anhwe ye a mo be court na bresen e na mo de ma won mo ansa na motu sa na mo no ya ma mo ayi 1 month a lawyer for cho letter ne de call ye 1 month na so obi amowa obi ankasa ye ho se almost say ye nim ni ayeka na me ni aba ye wo kai emra no ase ho no a wo
Emra se be di kaya ka se. And how be bia se yenye sport fine. Wahu. Na mom Emra ya wakotu ni ade nyina na ono de cheche asankafo je omuska no. Emra ne se obi to sa mra no a nti wo hwe atifi ayi afia kura no a aye regulation ayi 158 no cross 7 no or say a person who contravenes these regulations commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not less than 25 penalty units or not more than 50 penalty units or to a term of imprisonment not more than 3 months. DVLA for na be a senya one na wasa wo yadia unyi ni se MTT for no won betimi ayesa na wo ka se Ewura Christian tete yohonu IGP ntwi no wonfiri munya sa wanhwa mo keka mo ho anadwuma kora beboni won kwafo ni bi nyemu nyina da bedua cross e bedua sa wonya sure sa mo kwafo ni bi so kwan ya wo fa so a wo twihyen e wo kwan so no eya na emfonso wom SOMPA FM say ye twi wo kwan so ne ye ka ho asem yo what is our car na ye ka bia say ya na so obi shenkani bi wo kwa baabi wo be hu se wa hyeda na wa so your friends say double trap gator ada ya wo gina kwan ho panyi kwan se ho na wo gina enso no wo gina da ya meka no manya problem enso na nya problem be ho obi wo kra na wasi no wo na kanchema ho wo kwa akopa bi atia na wasa aba na saa niema ni nyina no so etimi ma akwanhia ba sa wo pake ka wo baabi ani kwan sa wo pake no wo gina na se bibia te saa na na se bia emfonso kwan so hyehye bia mu ni so no se ni nyina ka ho bi menu aba ye no mu bi no ye no mu kwan ye te kwan ase ye no ma hye so de wo so pa ye sua ye nim hwa anu je na ye wo sign post ebi ye prohibitory signs. Any idea you see no stopping, no parking, no waiting. And then you no go left, don't turn right, no entry. Ninyi na wo fa ya chill meboa. Ninyi na wo ya chill na samre ya ka ho asemu yi. Emra ne se protifo de opa fra protifo na bisa. Protifo to make sure say ka ya rikiti na mo de wa court. Na court wa final. Ya kase DVLA for na emegina kwan so. Aha, Freddy metum nkomo na sintin we no masompa yenko empanyimfo ne wone enko bisabisa wo ma de kronti a na police fo wo madwuma so mo jaide ama DVLA fo no enwumra na se enko sichina no ye besa aba wo nche biem ne yato ankomo yi so wai yo ma se medase ma ye na wase Ewura Charles Danso wono eyetichini e de Magana Committed Drivers Association ene no etwetwe nkomo yi ye de kase bone kopiemu e wo Lankwantanai Madina mesin emu e wo enkran ya na wo hene ya wo otine bi ekromo wo de adesedi emu de eto aban enimo ne mesin ka chipanyi wo ho se won wakwan atete apansamti ebe ya ka aban no entu nani enhwe wo mo sanse ekwan da wache pa obia ba na chese waye na adwo so oba baye nanso no onye ode contractor fo ekogina so a da mienu miensa obe na contractor fo ni eni so entu ade adesedi eto aban enimo a wo bro ni central fo di nkomo no say no de tudwa in MP Susu, he was arrested. I expect my people within my community to demonstrate again because now it is Sosu's mother who is in the kitchen. So you can't come and tell us story anymore. We will not take it. If you live here with us, you drive on this road, you feel it. And if you use the type of cars we are using, you feel it. But your cars are better than ours. We've set time for ourselves. If we don't see anything on the road, you will hear from us. We are giving him out to the end of the month to get back to us. Tell us where he has gotten. From there, we will know our next step. Nipa okasa ye otine bi ni ejei kwei Jamaica wono ena okasa no wieye no etimemufo no so ene SOMPA kase etwetwe nkomo eche wo mo so akosem luka menya kwano se kwani ye bre okwan esu u share stores a ina futu nkwan u beto de ko futu dry nyima u to ahun ye bre okwan esu kwa we so me ya yes demonstration okwan esu still na omo ame cafe omo mbai answer bia. It's not easy because we normally bypass. Sometimes people that they are pregnant and stuff, they are suffering because even because of the road, cars are not coming here at midnight because the road is not good. Even if it's rains,
here is like a river. So we are suffering. We are suffering. The pan I demonstration come on fear, but still a pan never pack. You can't buy your car says this year the money pan they miss at the never power. Adishmama eno no way adishe bia wamo ewo otine bi ye no ewo lankwantanai madina mesin emo ewo nkran ase. National Commission of Small Arms and Light Weapons. Wamo diabase wono ma Ghana bambo for eba beka bachirimu na won ma hwese eneyi etuo ne akodia eni kwanse ekita nipadua ana ni padasani na so Ghana fo binom won ma tentam tuo ne die. And so we want to ensure that compliance per the law. If the traditional authorities want to have their traditional celebration, they need to inform the police. I was away at National Commission on Small Arms and Light Weapons Programs Officer AKOSUA Agyeyiwaa. What year rap from Tobacco Sebo for SOMPA 106.5 Accra 2074 T74 near Comfort Diamoy and Andudono and Niana Quafadia Bono yes a sanko for way inchi. Now what shamua the Anamaya and Anamo one ma poso debia na ya dendema one a fair woman pom dinner general say Chrebeno Nina Generudana woman no more and no pay we are near numerating and power more da. 2074 ebusia eno a na yabubudia guntu amu a yakwa kofadia ba na yede no yede afa ba fumu nti no esanso boa o pa e ma wankasa wonkwamo ne nya hoden yi asma ebetu ase wo bo na hyehyew ebetu woposo yo ya wo homi a wote nkasa pampan bi de kire osa yade ne ha chese yade no de edoso papa 2074 T74 bowra pharmaceutical shops ba bia mu wokwa wo so wo pati 74 ibi won sabetumi aka Boss and the Food and Drugs Authority, one magia tum say a je. Kwa Okaishi Drug Lane, Kumase Ashtown, Kwana Keba on Sabaka 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 Nanampenny for anyone enkomo. Adishmama yenko time na yenkoje edro enom sebano etidi yade a we asem dada obepa time na wanom na ware se etidi yade no enko emfa emawa wontumi enidi nso a medofo time about mixture general body pains ni nya no etu ase your time mixture ne capsules eno ni mienu na waka bom no wanom ebetimi aboa na etu yade bia ewo ni pedua ne mom sanso na wontumi nyinso be ma wodwonso a woti yawo ewo bembe ni nyina no ebetimi aboa amwatwen se kama wonkomwa na ewo ni pedua mu no se emrayo abamu a wonya time mixture ne capsules no na onomu a ebetimi agina abrane ebema hoden aba wonkomwa no mu na wetimi ede udwuma sanso na oba wo se osiesie wa yimfie ho sa yimfie ho nema nkoyi a wonya time mixture ne capsules ne no mu a ebesiesie yimfie na nsuo nketenkete bi ene scent bi a wo ho no ni nyina ebetimi akọ medofo boruom wo herbal shop ene pharmacy shop bia wo Ghana afana be bia ya wo benya time eno ni bi atofre nana otafrija owusu agyeman e wo 0244417669 0244417669 na wo wo muni nkomo na sompa yeba munchen wabra yebeji edwa etena so ewo Accra dome hase no no yade e wosie ne munyina ebo abusua kro na uhumi na me so me hu wo eno nti no sompa 106.5 FM Accra ye ne ya toothpaste ne toothbrush no ato kese ya sompa OB bars eye defia de di ne mu ne na wotwe pepepe 26 September 2025 ye ba bebo ademu ewo dome market anu ti no eya na mo share wo ho esanse ene padodo na no na ye de ebremo apart from say adwumadi ahodo ya ye di ewo fidue mu asenum no ye beda na die ede akyeremo na ye ne mu nyina so edi kasobom no ye sa edi giveaways dodo na no na eba wo akwemu akyedie pi na onsa beka na no achi no so no free screening ehwehwemu kwa apomodedie no ye de ba bema enu nti anopa nonum na wahia yen ewo domidwom na ye behwe na anopa no nsia kase no ya fa de efiro ye wia Ghana today ebetoa so wabra eye Ghana nsama hodo ya etwa mfrana ewo mema fa na nyina no ye de betu dwa ye wia na sports bema safo kantanka woni ni nua ba koso agye wakode de sports no so etimi atoa so wasore ya pe na prophet Dr. Kofi Odro enso the first
express service no etimi aba wakwemu kai national say anti AKOSUA AGYEIWAA mobro wasem abedwafo ni nyina wone wonum eba wa bra pem to brekase no apamfo etimi ede aba beto dwawie ye wura kwabra dela abochi for golden country dwumedie no so beto dwa ebobo dodo na eda ye de ba wakwem ti wadabroma eya no wahie kosi se enwumre nonso ebebo na yetimi afiri wonti no eya na watimi aba na so nepa no waba beji bi hye no so se eye sponsors a wonum ebo ye chidom no eye ya toothpaste any toothbrush eya no akope bi akira kwan ya to time eba mesha bell beverages 21st clinic and afa multiple quest and a wonum so and ye atokese ewo eye sompa obi basi hu na wo penchire mu anase bi ansemi se bi a ebro medie yi so opese obeso asene anase bi mpa opese wo hu se ne nema besi akwa obefre ema 0547 548538 0547 548538 na mpanyimfo so ene wo atwetwe enkomawi abusia yenhwe na yenyina hasenom empe enso bi engu ye minimum na ye bansam no dodo na ena aka ekira yemfa nkamemo. Point homeopathy clinic Ghana had you obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema wo ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby ena adjojo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo damufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjojo kidney problem prostate de eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so de wo mo ginamu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wo mo demu fo ewra me pacho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada no fo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anuma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu pre 0244 417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atum tontonte yenum nsane e fa adwen ne e fa adwen ampa say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokọ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a oma nufo ana se obi a onya mfie dumienu etufon free 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom.
Emma Aketuapa. Arishma ma yensanso Emma Mwakwaba premtume kasebo na Augusi awutie no yemborum ewo ensemfufro mo yenyina ye kai arwahosem a esiye ewo gbunyiri nam so Emma ne padodo na afemu ahwe wo nkwa dodo na nso etu afi bebi a ewo se wo motena na ebi mo akọ wanchi Cote d'Ivoire eni Togo ni adade no na eno nam so ama empanifo eye wo mo adwense wo mehwe na wo mo tu bata no ye be ma wo nyina asanso aba wo mu enchi enam so Foreign Affairs Minister Yera Samuel Okujeto Ablakwa make us say na watwe bu no kopie mu e wo Cote d'Ivoire ode adoye ene koye na make us say arewosem ene se omo koye no ebi mo aye omadwen so ombeba ebi mu so enye omadwen se wo mo ebeba na Yera ene omo wo Cote d'Ivoire twetwe nkomo a make us say dipa be 8,000 ena wo mo aye omadwen so ombeba wo mo bakra ya wo mo aba eye gbunyiri wono mo na woni central fodi nkomo ena wo cheche mu se omo omukọ Cote d'Ivoire no wako eye vokoro ye no ewo border no ewo Cote d'Ivoire ene Ghana border no eso ewo ne di ka ko ye kra wako ye adoye wo yisika ede ma wo so wo nye na wo mfa entwetwange wo ho wo bra woni central for din komo no say eno di tujo. The message from President Mahama is that they should come back home. They should look at the situation with those who have returned. They are safe. They have not been compelled to run back here. About 8,000 of them have returned and they are doing well. I was with them earlier when we drove through the communities and they are doing fine. So I've been assuring them that they should not be afraid, they should go back. President Mahama is expecting them to come back home. So we expect the latest census we did, 5,309 still here, and we expect all of them to return. But in the meantime, we'll make sure that those who are staying here receive the care. That's why President Mahama gave me the 6 million safer to donate for support, particularly those who need some medical bills sorted out and who want to be assisted to go back. Arishma mani pokasa ye Foreign Affairs Minister Yera Samuel Okujeto Ablakwa odwie ye no wamananso wa wato aso HM se aban no ebeboa ama gbenyire wodom no wose miamia bebre wodom a wo mu ninkane anti aban no afa to no ho se nimanum ye a obehwe na akadie bi a wo mu hia no aban no de ama wo. I've also observed that we need to provide electricity here. I've been told that there is a fee we need to pay to the local authorities, so I've asked the regional minister to quickly get us the invoice so that we can take care of compassion, love for my people, and a strong determination to duty to serve the people. That's what service is about. It's not always going to be as planned. Sometimes it's going to be very turbulent, it's going to be risky, but you have to keep going for God and country. Samuel Okujeto Ablakwa honorable wano Foreign Affairs Minister nene ene yokotie no wo ne kasa no mu no wasan etoa so ekiremu biemu se wohwe ebre kakra ya etwam ni a esanse Iran ene Syria na se Israel mepamocho Israel wonom ne Iran wonom to kwache ne ya eto dwane nti ne ho akohia se Ghana tan kese ya no ewo Iran no wonom etimi etum na so no wachre se wonom ahwe ehun se de asomdwe ebua atodwa ewo ho ya dehye no ma no wo ho nti no wodonfo no ededom ye na September yi ne bosome no ne da etoso dunsia na chese wo china da wonom hwe na omu asabie atenana no ewo Iran. Hostilities between the Islamic Republic of Iran and the State of Israel, the ministry undertook swift and coordinated diplomatic and logistical interventions to ensure the safety of Ghanaian nationals in the affected region. These efforts culminated in the successful evacuation of 17 citizens, underscoring our unwavering dedication to safeguarding the welfare of Ghanaians, irrespective of their location. This operation is another testament of our capacity for rapid response in times of global uncertainty. It reinforces the importance of maintaining strong diplomatic networks and proactive contingency planning through our missions. I can announce that after 3 months of closure of our embassy in Iran, we shall fully reopen tomorrow, the 16th of September 2025. Measures have been put in place to guarantee the safety of our diplomatic staff. The ministry remains vigilant in monitoring international developments and stands prepared to act decisively whenever the safety and security of Ghanaian citizens and our foreign service officials are at stake. Enwechi no scholarship won sensen bi ya wachre se Ghana ban no so eyo ede aboa ECOWAS aman enkwada bi besa apem ni akire no eno so won sem senia esitodwa efri nanum toyedi. I am pleased to announce that in collaboration with key stakeholders, the ministry is facilitating the implementation of 1,000 scholarships
for students from the ECOWAS member states to study here in Ghana, as was announced on the 22nd of April 2025 during the launch of the 50th anniversary of ECOWAS by His Excellency President John Dramani Mahama. To this end, an intersectoral committee has been set up to oversee the implementation of these scholarships. This is positioning our country as a hub of educational diplomacy and soft power. Additionally, the ministry is facilitating educational scholarships from partner countries to qualified Ghanaian citizens. So far, approximately 1,500 scholarships in various fields of study from 15 countries have been negotiated and communicated to relevant institutions. From Ora Dennis Miracles Abuache wano area communications director de Mayura Baomiana campaign team no na wano na asase a wo bonchani wase IGP Yera Christian Tata Yohonu baby oge ka kwane hotro pa ti papa no wanya hweyi ne nyina ne yese asa ban we betena konya so no womboa patu wo mani tade se NPP amanyuko no so a ena machiwe wakire machiwe no eya doso no do na nkame yese wo cheno kora na kwadu om de bono no eya kwadu papa na beboa Ghana kora de ankanya ya na so so hwemu a wo mo de ye nhwemu saa na asem no wekere sam eno anam so amoro Dennis Miracle Abuaje ekyerese se IGP Yera Christian Tata Yohonu wanya hwe yie pa no amfa pepepe ye anya adwuma enya de beboa o my Ghana ye kebma menkebi. All these other people that have been treated in this manner, but you never know where the axe will fall the next time, and that is why the 23rd protest is extremely important. It was to simply draw the government's attention that, listen, be careful what you are doing, because it is the future of this country that is at stake, and not just about you getting excited for what you are doing. Pay close attention to the actions of this government. It is as if they get satisfaction. How many people haven't they dragged through such processes? How many of them are actually in court with charges that are being handled? So it's like their satisfaction is, let's drag you from your house, let's put handcuffs on your hands, let's take pictures of you, give it to our social media people to share and mock you. I was returning communications director de Mayura Baomiana campaign team. Ora Dennis Miracles Abuaje. Yenkuwie nsem ni nyina da e wo London abrochimemo abrantie bi ya wono efa sebo kwan so echinchima manfo nsa eje won sika ene wahode ya ade aye kasa ya no wanya finhia no aduanan ensia kodin senseme ya London wonom atrese womo ede no ekwa akoto prison na womo atwa jail term de amano se be ya eno be ye asuade ede amano na ebi nso ato afoforo se be ya sebo kwan so eto da bia nipa bi no fa echinchim edwumekuo oman bi anase nipekuo bi nsa eje wo musika no wono betimi etwetwere na wotrese abrantie friend Erica Jiman ya wono ewo London wono COVID-19 bounce back loans bi ya wotrese eni kwan senko no ankasa wode ye no ho yie na ewo aban no ene wo fa sebua kwan so ekire se wode akwa akodidwa ene wode akwa akohye edwumekuo bi mu na wotrese woni DOK Logistics UK Limited edwumekuo bi ya wotrese no kura ne se eni ho kola woni wo mu ento kese kura da ene wotrese woni wo makwa akodidwa ya besa 130,000 pounds sterling ena wode ekohye wese mu a ni nyina no London wono ma kyerese etia wonom emra na nya dom betena se ama contemporary bi abefa wonom so sekan ede ayede wo paint no wonom so nkonko da afia se be ya obeye adwumaden ede atechire wo free mu fia eniema so ni ban bi esesa no wonfa ne ho so enkohyehyɛ mu biem. I was your was soon here, Janani had something in our SCA. So a friend were feeding what you to her, and then somewhere the buy-no. Dear Mokotino, a BNSA. Ababe tsojo se wo hwena watwatwa enema ama bibia nso akoye ni nyina no ene se akwanhia hodo no ebuso ewo my Ghana mu asenu mu adodo na nso efre eye empanyimfo se wontoto nema ye saso ne ekopie mu onyame krom ye no ewo koforidua awrahosem a efri wo bae ne se kankwanhia si enam so manipa ba akwa hwere no nkwa na ponkatama so municipal assembly no so diaba wo se adan ane stores ahodo ye sisi ensu akwamu nyina wombejira to agu abane do atodwa Ghana fosun ene wonsusu ye ya wo kyere ede ama no ewo Galamsey ni tuo no ase no eye ade a wasom twetwe na fix the country movement wo mo kyerese nyame yadomo a kwasede ye de yemnimu ya wo mo eba beyo ye kyere National Commission on Small Arms and Light Weapons ene abane no beka bom na wo mo a
wo mu kita tuo ne akode a ye license ye no waje afri won sem Asante himaya wonya ne baby ko na nakona do yi adom ya wotoso miensa ne doti ye no ene na ehye enu nti body ase ohe popro wo wone na tena nkonwa ekyerase ya wokokira mamra ne amane asem aba wapedu woto mu nkrato e wakase sumaye na adehye ya womo ewo otine bi e de adehye de emu ade de ato aban nanim se aban no meye womo mo esanse womo kwan atete apansam 2074 time heba mesha ana face SOMPA obi bas one more ana so ya senia asomfo basen betena sede enkachema begu nsem nyina wasawu adema wo AKOSUA AGYEIWAA kwade boaten ni medin mene Oheneyere mame ekua yebowa esiama bronya abrewatia enafe obaapa nana ya keche yekweyi mobo wasem eyobi asem etwaso